Kinongsong dukan madan nakathan polo bat jail road kila sedang bantrekam na kidukan syong madan batmai hashlong kumshi benta kajing persyang jong sarkar jela banpen kenria ikidukan madan hapo ke Meghalaya Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Scheme arzar apply. Katanat Urban Affairs kapente bagi nongshong dukan madan ki baju syong hai kithan jail road katana do OB shopping mall Syadu petrol pump lapan kenriak no eki sya ka jaka penyeng kali ke badan mar persya ke SBI kat bai ki basyong hai kithan polo lapan kenriak sya ka jaka syong madan hajan matri mandir. Kat kum katanat laong bagi dan hadu shispa lai pu artli ki jaka syong dukan ha mantri mandir ha ke bah nyopho tli ki dei ki bala syong beriu menta. Kat ba ke parking lot ke badan mar persya ke SBI kadan nyop kendai teli ki jaka syong ha ke ba kendai teli keladap syong menta. Kani kajing penken ria iki nong syong di madan kadang ya syakman bat saar pu arngut ki nong syong dukan madan na Secretariat Hills Shalat IGP on sa penken ria sya SBI parking lot zone. Katanat urban kelaong baya kani kajing penken ria lapen long hatin kajing selok bat yamer jingmon bat barok ki badan benta. Kum kajing itu ya kajing jengki nongshong dukan madan namar kan kajing pen kenria na kalian ke sarkar kelapan bena ya kajing kersan pisa syakinong di kibala register kerteng dakaba kan ai arpo jartingka kata syakitu kibadan ya ke certificate of vending hapo ke Chief Minister's Urban Livelihood Grant. Kani kajing arab ka kentop shpawa jartingka ban siu no bat ar jartingka ke ban siu manlau benai na kebentasan benai. Haduk menta, Henry pesan teli ki COV ladam ban ai hapo ke SBI zone, bat sispa Andrew teli hamatri mandir. Katanat kapentip ru baka jingpen kan ria egidukan di madan halak nkra kan sedang naduk ke katnyo terik nailar.